Imam, ye bacho anope se uhu ye ha na eye afia ababeto yen Akuapem North constituency Muslims community niama mo ye ne edei enu nti ni ye ba ha ye ba ya eye honorable Asiedu Offei a ye presiding member Akuapem North municipality ono na soma yen a dodo na anim si ye friend no size ono na ba ye ba ha ne na asane afibia oyema enkremofo no afi nso ode yaba wasoma yense yemra na meye the same thing emamo eniama ahunu wa hai yekita emo 38 bags yekita key soap eye 6 bags yekita oil eye 8 ose yemfa mrew na one onkrofo amwo Akuapem North nyina free mangu ase eba be ka soro ha nyina no hwe na chema obi biara na obi anya bi na wo mu asebio ensatie nyina anye pe wo mu ni bi e wo fie no mo ka de ma wo mu a na mo nso ehun se ampa onyankopon a wo som no ampa ono so kai won na afei osere se ne America monsa monkai ono na abusua e wo mpaibom monkai Akuapem e wo mpaibom monkai Ghana man e wo mpaibom se ne ebe ya asumdue na ye hwehwe no ebekoso atenase ti ye baya eniama ye de baye ni efi honorable Asiedu Offei ye dodo friend say no size ho ene baye ye ba nso no me ne ho kafo ene baye ne ho kafo na gina ye friend Mama Florence ba okọ meka baye no ye ta friend Haji Akende ta friend Haji Akende ena ne ba nso so a odi kan no ono nso kan ne baye ono na ye minua ba ma ogina no ono ne di ankasa de kentinka Asiedu Offei and so okọ meka baye no ye ta friend no Alhaji Suleiman sa na ye friend no ena yen papa ono nso so ejina ahai oye teacher ni ba ko pe ono no ye honorable Asiedu Offei ne personal secretary ono onyanko meka maaye eti ono oni nkramudin ba me na me ko ba nyame adom last year na mbae me de Alhaji Abdul Malik sa na ye frɛ me ono nyase anobeko nti oba e be ma ni din sa na tie ye da mo ase okoma na FM ye ko ba bia wa Akuapem North ha omo na omo te so Eastern region sesi a okoma na FM dimnika papa opese opan radio station bia wo Eastern region sa so na the whole Ghana mo bete yanka wo ba bia okoma na FM na te so ye de okoma na FM nso ase ye ba ye omo nso aba be hia ye da mo ase papa ye da mo ase nti papa ye da ase yenso ye da mo ase papa no sai de se na odi kan no eye na edi kan miribia afi biara oye mayen nti yenso de bia ye kan no mpaebo mu nti nyame nto won kwan na so na onfa bibiara ohia wasase su no erade mfa ma won ya kakre be betima kan ye da mo ase papa am say limam say obebo mpai kakre bia won ha no so ansa na ye fia no nti bismillah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين اللهم اني اسالك بحقك وحق حقك وبحق جودك وكرامك وفضلك وإحسانك يا قادم الإحسان يا من إحسان فوق كل إحسان يا مالك الدنيا والآخرة يا صادق الوعد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم يسر لنا حلالا من عندك وكرامك وجودك وفضلك يا رب العالمين وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب الدعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلكم يرشدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين